أزول في اللون عشان غلاون دي ثويل النون ثمينو ثوال سوال السا أوطون دمينوث أو نديت نوي فين عنان ثمازيغ فين عنان لا ديرنير ديسيزيون نديوسان يون غناف القرايه دونك مينيستير دو ليدوكاسيون نبغى نسوفر ثمازيغ البروغرام اوفيسيال بروغرام لومبا دو طون نوراش غرباس اسقسي ايغار دا شوذ لا فيزي بوليتيك تسرتانت نذابو الجزائر دا شفرن فير سو جور دو ديسيزيون إلا قيونا ديازاريون باللي ثمازيغ نيغ لامبورت كيل لونغ كتبغو ثلي ثوثلايث ماشي كان ستا موان دو كومونيكاسيون مي يال ثوثلايث تاوي ثموغلين دونيث خاطر اذابو الجزائر وين لان ديجا زعما يكفاد لوفيساليزاسيون اون 2016 انتث وهذا ذا زدرغل كان خاطر ثمازيغ ريالمون او فون ني با officiel أيغر ولاش ثوثلايث نيلان officiel بلا ما تيلي dans les institutions de l'État مثل ديغريون لا كونستيتيسيون يبان ان خلاق يرس يقار نوار سور بلون باللي ثمازيغ ماشي توثلايث les institutions de l'État c'est pas la langue officielle de l'État mais juste réservé يتعرب كان donc أصغلط إلا ديجا dans la pseudo-officialisation نتمازيغ نديوسان دونك سي با اون سوربريز مالا ماشي د الحاجه اللي لان ريالمون او فون ذا ماينوث ميداد ناسل باللي اذابو الجزائر وين لان يبغى يسوفر ثمازيغ اتي سوفر يثمتي سادير قال دون لا سوسيتي خاطر وريبغا سيكف ازال خاطر ما تكفي تزال يثوثلايث تفي تزال إمدانيس. Lorsqu'on donne un statut sérieux à une langue, une reconnaissance de la langue, c'est une manière de reconnaître ses locuteurs. Ça veut dire نونيث أغبل النسن لو كان ثمازيغ تتسعى مكانيس ça veut dire إمازيغن أتسعونا مكان نسن خاطر qu'il fallait recruter beaucoup d'enseignants. مثل l'officialisation إلزميلي أتريكريتيت يخدمن نخدم dans les institutions de l'État. Par exemple, par exemple, l'APN, كانت réellement une véritable APN représentative في الحال يفوتي في السوق ذوذ إلا قادين دي ترادكتور خاطر مالاد الصح دو لونغ اوفيسيال اللي نكتمور من الجزائر أيغار وين يهضر نستعرض l'APN باش تفهمني مزيغا إلا قيل ان ترادكتور ميدا دي يهضر يون ستمازيغ زعما ترادوني تعرف وكتفهمني ويكون يفهم تمازيغ سي سا نورمالمون لا رياليتي كيتمورك كيس ريسبكت صح بغا نطبقون لو بيلينغويزم c'est-à-dire les deux langues officielles mais le pouvoir de l'Algérie il a joué sur la manipulation des mots يشكشم انك تمازيغ officiel من بعد يسوفغد d'une ruse يند باللي يسوفغد الكونسيبت ثماينوت نولاش غروي داكني لان سبيسياليست لا سوسيولينغويستيك اني دقارن باللي اون لونغ اوفيسيال الي دفيت اون لونغ دي انستيتيون دو ليتا هذا بول الجزائري سوفغد لونغ اوفيسيال دو ليتا يوكن الى ريزيرفي سبيسيالمون الى لونغ عرب دونك سا اين ديوسان لي انستركسيون داكني اخاطر توال انت مزيغ ماشي تيني لان توثلايث نسعى نزال بغانا كانين باللي ثمازيغ ثم السبور نغذ الديسان سي فاكولتاتيف سا نا ريان افوار ايغار خاطر يدق ليون الى الناتور دو ريجيم الريجيم الجيريان il tend aussi vers un régime totalitaire خاطر dans des régimes totalitaires on veut imposer une idéologie bien claire régime الجزائر وين يختارون l'arabo-islamisme donc ثمازيغ juste كان pour un petit peu calmer إمازيغن principalement القبائل خاطر وذاك qui représentait un véritable danger on peut dire pour tous les régimes dictatoriaux autoritaires نيلان ثمنات l'Afrique du Nord. Donc c'est pour ça que justement il a قيون ادي فهميون باللي
la décision du ministère de l'Éducation, c'est une décision نسعان يوديون السيكفيون أنا مخيس أسرثان ديوف une signification politique, c'est déjà peut-être déjà une provocation. خاطر أين نزرا ثورا نطرون هذا بون الجزائر دوين لان il s'attaque à tous les militants de la démocratie, tous les militants نتمازيغ وإذاك المرة ولا شمول اللي زرا باللي وإذاك نتناغن في تمازيغ دمورة الجزائر c'est essentiellement les militants de l'Qbaïl. Donc c'est pour ça justement s'attaquer réellement au fond, c'est s'attaquer l'Qbaïl, s'attaquer l'Qbaïl à khatar يوذبوا للجزائر, le régime de l'Algérie, c'est eux qui représentaient une menace pour leur pouvoir. C'est pour ça justement il a قيونا تفهميون باللي أذبوا للجزائر نختارون l'idéologie arabo-islamique يبغى كان يبلي ثمورث الجزائر ثمورث نتاع عرب ثمورث الجزائر تسعى une seule religion c'est l'islam. D'ailleurs c'est pour ça l'article 2 islam religion d'État. La seule langue officielle de l'État c'est la langue arabe. ثمازيغ juste كانت ممكن pour calmer les militants ويديك يتناغن يوكن التليثوذو في ثمورث الجزائر. Donc c'est pour ça justement il a قيون ديازر يوم باللي l'intention totalitaire il est bien clair dans les intentions du régime algérien. Le totalitarisme, c'est imposer une idéologie et imposer une vision du monde à tous les Algériens et principalement القبائل خاطر دويداكن نيلان دعويق يوذابون الجزائر خاطر ثمرة القبائل تورا il est dans la résistance et donc il ne va pas céder par rapport à un certain nombre de principes. La question qui se pose dans la dernière installation suite à la pseudo-officialisation, il y a eu l'installation de l'Académie Ntmazir, زمرد ناني ذا شو تخدم ذا شو ذا أمشي تقبل يوكن ثمازيغ وتسعر مكانيس dans un emploi du temps officiel, c'est comme si ثمازيغ وتسعر أزال أخاطر بغانا دفن أزال يويدك يهضرن ثمازيغ. S'attaquer à une langue, c'est s'attaquer à ses interlocuteurs, s'attaquer à ses locuteurs. Et c'est pour ça justement il a قيون يوديون دفهميون باللي ثلاث ماشي كان ذوال يوكن الصوتيون إزنيس ماشي ثلاث متمازيق n'importe quelle langue هي الثلاث تتوي ثموغلين الدونيث ثموغلين الدونيث تتوي ثمازيق تقدوث ذي زرفان ومدان et les valeurs qui azalithekni ça arrange pas le régime algérien ni bnan في la dictature ni bnan في l'autoritarisme et c'est pour ça justement يوديون ودورا يونا دي السوسم في ثورفيكي دونك عشان نسفهمون نكفايون ثيموغلينا امشن تولا بارابور او ديرنير ديسيزيون خاطر ثوث ليث chaque langue il représente un enjeu de pouvoir détenir on peut dire une langue et chaque locuteur ويديك نكاوين دهضرن ثوث ليث تسعى أذبو تسعى un pouvoir donc ويديك نبغى نكس ثمازيغ ويديك يبغى نكس يوكن يمازيغن وتسعى لنا un pouvoir et c'est pour ça justement يوديون والدوارة دي سوسميون par rapport à ce genre d'injustice خاطر أوال ماشي كان الهضرة كان مي تاوين أزال نيلان les profonds traduit un ensemble de valeurs d'une culture d'une civilisation et تيدكتي ديرونجيون أذبو نلزير كان نوطد دي إثقارن ذويلتنا صوتنا ذكاء نديوسن فين يشدن إثمازيغ يشدن إلى dernière décision injuste de la part du pouvoir algérien de la part du ministère de l'éducation أو نيين أرث ذويلت نظام ذوال النظام أرث ذويلت نظام سوال نظام